Mwiriwe neza abakunzi ba Damuke TV n'umwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Brandine Wikunda na makuru ayobowe na Sam Kabera. Kuri aya 26 Kamena 2026 Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yasobanuye imibare ijyanye n'inda ziterwa abana b'abangavu, aho yavuze ko buri munsi abangavu 600 baterwa inda cyangwa se abana barenga 2023 ku mwaka. Minisitiri Nsanzimana yabivugiye mu ihuriro ry'urubyiruko ku kwihutisha ibikorwa byo gukumira no kurandura inda ziterwa abangavu. Iyi mibare ngo yarazamutse iva kuri 5% igera ku 8% kuva muri 2024 kugera 2025. Nsanzimana yavuze ko ubwangavu cyangwa se ubugimbi ari ikiraro hagati y'ubwana n'ubukuru, agaragaza ko iyo uhitwaye nabi bikugiraho ingaruka mu buzima buri imbere, wakwitwara neza ugacana umucyo mu buzima bw'igihe kirekire. Aha ariko Minisitiri Nsanzimana yabwiye ababyeyi n'abarezi amagambo akomeye y'uburyo bagomba gufata umwana igihe yagize ikibazo cyangwa se igihe yatwaye inda itateganyije. Yavuze ko kwa muganga aba bana ari bo bagira ibyago byinshi byo gupfa babyara kuko imibiri yabo ibitaragira imbaraga zo kwakira umwana. Ikindi kandi ngo abana bavuka kuri aba bangavu nibo baza ku mwanya wa mbere wo kuvuka batagejeje igihe ndetse bakagira ingaruka zo kugwingira. Kimwe cya gatatu cy'abana bagwingira ngo naba bavutse ku bangavu. Kutiga cyangwa guta ishuri ngo bikuba 5 ibyago byo gutwara inda ku bangavu. Ukutagira ubumenyi kugira amakuru atariyo, aho abana babwirwa ko urwaye ibiheri agakora imibonano mpuzabitsina akira, kuko imibonano mpuzabitsina rimwe adashobora gutwara inda n'ibindi, nabyo nibishuko babeshyeshya abana bakabatera inda. Ikindi gituma abana batwara inda ngo ni ikigare cy'urungano ku ishuri, muri karitsiye ndetse n'ahandi. Ihohotera naryo n'indi mpamvu iturukamo inda zitateganyijwe. Kugira ngo iki kibazo gikemuke, icyambere nuko buri mwana yiga akarangiza amashuri yisumbuye. Umwana w'umukobwa kandi agomba kwemererwa kubona serivisi z'ubuzima, abantu bakemera kuvuga ibyo basanzwe bita ko ari kirazira, kuko iyo atabimenye bimugiraho ingaruka. Ikindi ni ukwigisha abana bakagira ubumenyi ku buzima bw'imyororokere. Reka tuve mu makuru ajyanye n'ubuzima twerekeze mu makuru ajyanye n'ubukungu, aho komisiyo y'abadepite ishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'imari n'umutungo bya leta PAC yagaragaje impungenge ku mushinga wo gutunganya amazi yanduye mu mujyi wa Kigali Centralized Sewage System, nyuma yaho ubuyobozi bwa WASAC Group busobanuye ko uburyo wari wateguwemo bwari gusaba gusenya hafi 80% by'imihanda yo mu mujyi wa Kigali kugira ngo hashyirwemo imiyoboro. Ibi byagarutsweho mu ibazwa rya WASAC Group ryashingiye kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ibibazo birimo kudindira k'uyu mushinga, kutubahiriza gahunda yo kugabanya amazi water rationing ndetse n'igihombo gikomoka ku mazi atabarirwa amafaranga ibizwi nka non-revenue water mu ndimi z'amahanga. Raporo igaragaza ko umushinga KCC watangiye wa 12 Nyakanga 2023 ufite agaciro ka miliyoni 51.23 z'amadolari y'Amerika na miliyari 12.99 by'amafaranga y'u Rwanda harimo na TVA, ukaba waruteganyijwe kurangira muri Mutarama 2026 nyuma y'amezi 30 gusa. Icyakora ubugenzuzi bwakozwe muri 2026 bwasanze igihe cyari cyararenze, ariko n'igishushanyo mbonera cy'umushinga kitararangira. Nubwo inyigo yari igeze kuri 90%, ibyari byemejwe ku mugaragaro byari 57% gusa. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko gukomeza gutinda k'uyu mushinga bishobora kudindiza gahunda yo kunoza imicungire y'amazi yanduye mu mujyi wa Kigali, asaba WASAC gushyiramo ingamba zihutisha ishyirwa mu bikorwa ryawo. Mu kwisobanura imbere ya PAC, ubuyobozi bwa WASAC bwavuze ko bwahagaritse amasezerano rwiyemezamirimo muri Gicurasi 2026 nyuma yo kubona ko atabashije kuzuza inshingano ze, ndetse butangira kuganira na Minisiteri y'ibikorwa remezo Minifra na Minisiteri y'imari n'igenamigambi Minecofine ku mavugurura y'umushinga. Umuyobozi wa WASAC Group Dr Asfat Kabasha yavuze ku nyigo yari yakozwe mbere ko yagaragaje ko imiyoboro myinshi yagombaga kunyuzwa mu mihanda, ibintu byari gusaba gusenya hafi 80% by'imihanda yo muri Kigali. PAC yanagaragaje impungenge ku kuba rwiyemezamirimo utarabashije kurangiza amasezerano ya mbere ari nawe wagaragaye mu yandi masezerano. Mu gusubiza, ubuyobozi bwa WASAC bwavuze ko uwo rwiyemezamirimo atahawe amasezerano mashya nyuma yo gutsindwa ya mbere, ahubwo ko ayo masoko yagendaga abangikanye. Bwagaragaje ko amasezerano ya mbere yari ageze ku kigero cya 90% cy'inyigo, ariko aza guhagarikwa nyuma yo kubona ko hari ibice bimwe na bimwe bitarimo gukorwa neza, bituma hafatwa icyemezo cyo guhagarika uwo rwiyemezamirimo no kongera gusuzuma umushinga.
Ku kijyanye n'ikibazo cyo gusaranganya amazi, raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yanagaragaje ko wasake itubahirije uko bikwiye gahunda yo gusaranganya amazi mu gihe amazi aba adahagije. Amabwiriza ya RURA ateganya ko nibura 95% bya gahunda yatangajwe bigomba kubahirizwa kandi ko buri rugo rukabona amazi nibura inshuro 3 mu cyumweru. Inyamara isuzuma ryakozwe hagati ya Nyakanga na Nzeri 2025 ryagaragaje ko uduce tw'Agatare, Taba, Kunzuzu, Gishaka, Musave, Rebero, Rugando na Buriza twabonye amazi hagati y'inshuro 1 n'eshanu gusa mu byumweru bitatu aho kuba nibura inshuro 9 nk'uko byari biteganyijwe. Ibi byatumye ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kugabanya amazi muri utwo duce riba hagati ya 11% na 56% munsi cyane y'intego ya 95% yashyizweho na RURA. Ku kijyanye n'amazi atishyurwa akomeje guteza ibihombo, raporo igaragaza ko ikibazo cy'amazi atabarirwa amafaranga ibizwi nka non-revenue water gikomeje guteza wasake igihombo kinini. Mu mwaka w'ingengo y'imari warangiye kuwa 30 Kamena 2025 wasake yakoze metero kibe miliyoni 45 n'ibice 75 z'amazi ariko yishyuza abakiriya metero kibe miliyoni 53 n'ibice 33 gusa. Ibi bivuze ko metero kibe zirenga miliyoni 32 n'ibice 4 zingana na 37% n'ibice 8 by'amazi yose yakoze zitabariwe amafaranga. Nubwo iki kigero cyagabanutse ugereranyije na 39 n'ibice 5% cyo mu mwaka wabanje, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agaragaza ko aya mazi akomeje guteza igihombo cya miliyari 10 n'ibice 4 by'amafaranga y'u Rwanda abazwe ku giciro cyo hasi cya 323 kuri metero kibe imwe. Reka tuve mu makuru ajyanye n'ubukungu twerekeze mu makuru ajyanye n'ubutabera aho ubushinjacyaha bw'Ubuholandi bwasabye urukiko rwarahe gukatira umunyarwanda Ntambara Eugene w'imyaka 66 y'amavuko igifungo cya burundu kubera uruhare bamushinja kugira muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ntambara wari utuye muri komini ya Mbazi muri prefegitura ya Butare yabaye umwarimu n'umuyobozi mu nzego z'ibanze ahunga nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Yageze mu Buholandi mu 1994 atura mu mujyi wa Ede mu ntara ya Gadland. Muri 2014 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwamushyiriyeho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi gusaba Ubuholandi kumwohereza i Kigali kugira ngo aburanishwe ariko bwaranze kuko bwari bwaramaze kumuha ubwene gihugu. Muri 2020 ishami rya polisi rishinzwe kugenza ibyaha mpuzamahanga n'ubushinjacyaha byatangiye gukora iperereza kuri uyu munyarwanda byohereza abagenzacyaha n'abashinjacyaha mu Rwanda kugira ngo bakusanye ubuhamya n'ibimenyetso. Mu gihe abagenzacyaha n'abashinjacyaha bari mu Rwanda baganiriye n'abatangabuhamya barenga 40 barimo abarokotse jenoside n'abahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri prefegitura ya Butare. Ubushinjacyaha bw'Ubuholandi bwasanze Ntambara yaragize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi hafi 300 bari bahungiye muri stade ya Byiza muri Mbazi ku itariki ya 24 na 25 Mata 1994 ndetse mu gusahura no gutwika inzu z'abatutsi no mu gushishikariza abantu gukora jenoside no kuyikora ubwe. Nyuma yo gukusanya ubuhamya n'ibimenyetso ku itariki ya 19 Gashyantare 2024 abapolisi bo mu ishami rishinzwe kugenzura ibyaha mpuzamahanga bataye muri yombi Ntambara bamushyikiriza ubushinjacyaha bw'Ubuholandi dosiye ye kugira ngo agenzwe n'urukiko. Urubanza rwa Ntambara rwatangiye ku itariki ya 17 Kamena 2026 ruburanishwa hashingiwe ku bubasha inkiko zihabwa bwo kuburanisha ibyaha byakorewe mu bindi bihugu. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko rw'Irahi ko ubwicanyi bwakorewe muri Mbazi bwari bufite impamvu yonyine yo gutsemba ubwoko kandi ko muri Mata 1994 uyu munyarwanda yari afite ijambo rikomeye muri iyi komine. Bwabwiye urukiko kandi ko abatutsi bari bahungiye muri stade ya Byiza bishwe urw'agashinyaguro mu byiciro bitatu ko abicanyi barebaga ko bagiye kubatsemba bose. Bunagaragaza ko Ntambara ari mu bashishikarije gukora jenoside yakorewe abatutsi. Ntambara yavuze ko nta ruhare yagize muri jenoside ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ahubwo ko nawe yavuze abo mu muryango we muri icyo gihe yifuza ko yagirwa umwere. Ubushinjacyaha bw'Ubuholandi bwasabye urukiko rw'Irahi gusuzuma ubuhamya n'ibimenyetso byatanzwe rugamya Ntambara ibyaha byose bimushinja hanyuma rukamukatira igifungo cya burundu. Itariki ya 24 Kamena urukiko rwamenyesheje ababuranyi ko umwanzuro w'urubanza uzasomwa ku itariki ya 28 Kanama 2026. Reka dukomeze mu yandi makuru
aho ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko igituntu ari indwara abantu bakwiriye kwirinda cyane kuko uretse kwibasirwa n'ibihaha ishobora no gufata ibindi bice byose by'umubiri birimo n'igitsina kuko ikwirakwira mu mubiri inyuze mu maraso. Igituntu ni indwara yandurira mu myanya y'ubuhumekero aho iterwa na virusi zitandukanye, uyifite ashobora kuyanduza abantu iyo akorora, igihe acira n'igihe yitsamura. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko mu Rwanda abantu 42,103 banduye indwara y'igituntu mu myaka 7 ishize. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima igaragaza ko mu Rwanda kuri ubu abarwayi 62 b'igituntu bagaragara mu bantu 100,000 ku mwaka, mu gihe abagera kuri 2.4 ku bantu 100,000 aribo bicwa nayo. Umuyobozi ushinzwe porogaramu yo kurwanya igituntu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima Yves Habimana Mucyo yabwiye ikinyamakuru igihe ko igituntu ari indwara ikomeye cyane ishobora gufata buri rugingo rwose mu gihe ukirwaye akomeje kugikerensa. Yasobanuye ko ari indwara ishobora kugenda ikagera mu myanya y'ibanga binyuze mu maraso. Habimana yasobanuye ko zidafata mu gitsina iyi ndwara idafata mu gitsina gusa ahubwo ko zikomeza imbere ikagera no mu myanya y'imyibarukiro y'abagore, mu miyoborantanga no mu dusabo tw'intanga tw'abagabo, bigaca intege ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo ziteza ibibazo cyane ku gice cy'abagabo kibanga. Yasobanuye ko byose bitangirira mu bihaha bigakwirakwira umubiri wose. Katunyarukire mu makuru ari kuvugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda. Amakuru yo hanze katuhere mu Burundi, aho umuryango utegamiye kuri leta wa FOCODE watangaje ko abasirikare b'u Burundi bari mu butumwa bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA bahangayikishijwe nuko bavuga ko bamaze amezi menshi badahembwa. Uyu muryango uvuga ko abasirikare b'u Burundi boherejwe muri MINUSCA bamaze amezi 11 badahembwa. Uvuga kandi ko bamwe muri bo babajije umuryango w'abibumbye ONU impamvu imishahara yabo itabageraho, basubizwa ko amafaranga yagenewe imishahara yabo yakomeje koherezwa ku gihe. FOCODE ivuga ko ibi byatumye hibazwa aho ayo mafaranga yaba yaragiye, isaba ko habaho ibisobanuro ku micungire yayo. Uyu muryango unavuga ko abasirikare b'u Burundi bari mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bavuga ko bamaze amezi 8 badahembwa, ibintu bavuga ko byatumye imibereho yabo irushaho kuzamba. FOCODE ikomeza ivuga ko ikibazo cy'imishahara kidakora ku basirikare gusa, ahubwo ko hari n'abakozi bashya ba leta, abarimu n'abakozi ba Anagesa n'abaturage bavuga ko bamaze igihe kirekire badahabwa amafaranga yabo. Uyu muryango uvuga ko ibibazo biri mu bimenyetso by'uko ubukungu bw'u Burundi bukomeje guhura n'ingorane zikomeye, usaba ubuyobozi bw'igihugu gutanga ibisobanuro no gushakira ibisubizo abaturage n'abakozi bavuga ko bagizweho ingaruka. Kugeza ubu leta y'u Burundi ntiratangaza icyo ivuga kuri ibyo birego. U Burundi bufite mu burasirazuba bwa Kongo ingabo zirenga 10,000 mu gihe muri Repubulika ya Centrafrica zafite abasirikare babarirwa muri 760. Reka twerekeze muri South Africa aho ngiye kuvuka amakimbirane mashya hagati y'ambasaderi wa Amerika na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Leo Brent Bozer wa gatatu wageze muri iki gihugu muri uyu mwaka yanenze Pretoria kubikomeje kugaragariza ubushuti budasanzwe ibihugu bibiri bya BRICS, Ubushinwa na Iran. Abona ko ari ukubugaragaza bikabije cyane cyane ko Washington iri mu biganiro na Tehran kugira ngo intambara irangire. Muri iki cyumweru Vice President wa Afrika y'Epfo yasuye Beijing mu gihe Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran yakiriwe muri Afrika y'Epfo. Ibi byarakaje ambasade ya Amerika aho ku rubuga nkoranyambaga rwa X yavuze ko Pretoria yagaragaje amahitamo yayo nubwo yo ibyita kutagira uruhande ishyigikira. Mu gisubizo ibiro bya Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Afrika y'Epfo byahise bisubiza ko kutagira uruhande ushyigikiye bitagomba kwituranwa no kutabogama. Pretoria yongeye kwanga icyifuzo cyo gukururwa mu makimbirane ya geopolitics cyangwa guhatirwa kuyagiramo uruhare, yemeza ko ifite uburenganzira bwo guteza imbere umubano w'ibihugu n'ubushaka. Ambasaderi Leo yaherukaga kunenga abayobozi ba Afrika y'Epfo mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma ya gato yo gutangira imirimo ye, aho yahamagawe ngo atange ibisobanuro ku magambo yavuze ashinja ubutegetsi ivangura. Ibi byose byabaga nyuma y'uko kandi President Donald Trump nawe yahoraga yibasira Afrika y'Epfo kubera umubano ifitanye na BRICS ndetse akayishinja gukorera jenoside abaturage b'abazungu. Amakuru yacu yo hanze katuyakomereze muri Iran,
Aho nyuma y'intambara ikomeye Iran iherutse kugirana na Amerika na Israel, Tehran iri gutanga igitekerezo cy'umuryango mushya w'umutekano wo mu karere usa n'umuryango wa OTAN ugahuza ibihugu nka Pakistan, Arabia Saudite, Turukiya, Qatar ndetse n'ibindi bihugu by'abayisilamu. Iki gitekerezo kije mu gihe ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati byatangiye gushidikanya ku bushobozi bwa Amerika bwo kubirinda mu gihe habaye ibibazo bikomeye by'umutekano. Zimwe mu mpamvu Iran yashingiyeho ihitamo ibi bihugu harimo kuba kuri Pakistan ari kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye mu bihugu by'abayisilamu kandi ifite ubushobozi bwo guhuza impande zitavuga rumwe. Mu mezi ashize Islamabad yagize uruhare rukomeye mu biganiro byahuje Iran na Amerika ndetse no kugabanya ubushyamirane bwo mu karere. Iran ibona Pakistan nk'umufatanyabikorwa ushobora gutanga uburemere bwa gisirikare n'ubwa diplomasi icyarimwe. Ku ruhande rwa Turukiya ni igihugu gifite igisirikare cya kabiri gikomeye muri OTAN nyuma ya Amerika. Iran izi neza ko nta muryango mushya w'umutekano wagira ijambo rikomeye mu karere udafite Ankara. Nanone Turukiya ifite ubunararibonye mu bikorwa bya gisirikare no mu nganda zikora intwaro. Naho kuri Arabia Saudite ubutunzi n'ubuyobozi bw'isi y'Abarabu, nubwo Iran na Arabia Saudite bamaze imyaka bahanganye, imyaka ya vuba yaranzwe no kongera kwegerana. Iki gihugu gifite umutungo munini, ijambo rikomeye mu bihugu by'Abarabu ndetse n'ubushobozi bwo gutera inkunga gahunda nini z'umutekano. Iran ishobora kubibona ko kugira Arabia Saudite muri uwo mushinga byatuma uwo muryango ugira uburemere kurushaho kandi bikagabanya amakimbirane y'amateka hagati y'abasuni n'abashia. Kuri Qatar ni igihugu kimaze igihe kirekire gifitanye umubano mwiza na Iran kurusha ibindi bihugu byinshi byo mu kigobe cya Perse. Nicyo gihugu cyakunze kuba umuhuza hagati ya Iran n'ibihugu by'uburengerazuba ndetse cyanagize uruhare mu biganiro byarangije amakimbirane ya vuba. Kuri Iran, Qatar ni ikiraro cya diplomasi gishobora gutuma uwo muryango mushya ubonwa neza ku rwego mpuzamahanga. Abasesenguzi bavuga ko hari impamvu eshatu zikomeye Iran ifite arizo kugabanya kwishingikiriza kuri Amerika. Intambara iherutse kwerekana ko ibihugu byinshi byo mu karere kigirira icyizere cyuzuye Amerika nk'umurinzi wabyo. Iran irashaka kubyaza umusaruro iyo myumvire. Impamvu ya kabiri ni ukwirinda ko habaho ihuriro riyirwanya. Iyo Iran yegereje ibihugu nka Arabia Saudite, Turukiya na Pakistan ibigabanya amahirwe y'uko byakwinjira mu ihuriro ryo kuyikumira. Impamvu ya gatatu ni ukwigaragaza nk'umukinnyi wa diplomasi. Mu myaka myinshi ishize Iran yagaragazwaga nk'igihugu gitera umutekano muke. Ubu Tehran ishobora kubishaka kwiyuburura ikerekana nk'igihugu gitanga ibisubizo aho guteza amakimbirane. Nubwo ibi bihugu bihuje inyungu zimwe, bifite n'itandukaniro rinini. Turukiya iracyari muri OTAN, Arabia Saudite ifitanye umubano ukomeye na Amerika, Pakistan ifite amasezerano yihariye na Riyadh ndetse hari amateka maremare y'ubwumvikane buke hagati ya Iran n'ibihugu byinshi by'abasuni. Niyo mpamvu igitekerezo gishobora gutangira nk'urubuga rwo kuganira ku mutekano mbere yuko kiba ihuriro rya gisirikare rifite ingingo isa n'iya OTAN ivuga ko igitero ku gihugu kimwe kiba igitero kuri byose. Intego yayo si ugukusanya ingabo gusa, ahubwo no guhindura imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwo hagati, aho ibihugu byo mu karere byakemura ibibazo byabyo bitagombye guhora bishingira ku mbaraga za Amerika cyangwa iz'uburengerazuba. Niba uwo mushinga wakwaguka ugahuza Pakistan, Turukiya, Arabia Saudite na Qatar, ushobora kuba umwe mu mpinduka zikomeye za geopolitike zizagira ingaruka ku burasirazuba bwo hagati mu myaka iri imbere. Reka tunyarukire ku mugabane w'Uburayi, aho mu gihe Uburayi bukomeje guhura n'ubushyuhe bukabije, ubuyobozi bw'umujyi wa Paris mu Bufaransa bwatangaje ko bwafashe ingamba zihutirwa zigamije kugabanya umubare munini w'abari mu bitaro binyuze mu kugabanya guhagarika kugurisha no kunywa inzoga mu ruhame mu bihe bimwe na bimwe ndetse n'amasaha amwe y'umunsi. Nk'uko ubuyobozi bw'Ubufaransa bubivuga, abaturage b'i Paris ntibemerewe kunywera inzoga ahantu hahurira abantu benshi guhera saa sita z'amanywa kuri uyu wa gatanu kugeza saa moya za mu gitondo ku wa gatandatu. Ibi bikazongera no gushyirwa mu bikorwa mu mpera z'icyumweru ku masaha amwe nayo. Uretse ibyo, hanashyizweho n'itegeko ribuza kugurisha inzoga zo gutwara take away alcohol kugera saa 12 z'umugoroba kugeza saa moya za mu gitondo mu rwego rwo kugabanya impanuka n'igitutu ku nzego z'ubuzima. Ubuyobozi buvuga ko iyi myanzuro igamije gufasha ibitaro by'i Paris byari bimaze kugera ku rwego rwo hejuru rw'ubucucike bitewe n'ingaruka z'ubushyuhe bukabije bumaze iminsi bugaragara hirya no hino ku mugabane w'i Burayi. Umuyobozi wa polisi y'i Paris, Patrice yavuze ko ibitaro n'ubutabazi byari bimaze kugera ku rwego rwo kuba byuzuye, asaba abaturage kwitwararika mu gihe cy'ubushyuhe bukabije. Ubu bushyuhe bukabije bumaze iminsi bugaragara mu bice bitandukanye by'Uburayi bwatumye ibihugu nka Espagne, Ubwongereza n'Ubufaransa bigira ubushyuhe bwo hejuru bwa °C40. Abahanga mu by'ikirere bavuga ko ibi bimenyetso bigaragaza ko imihindagurikire y'ibihe igira uruhare rukomeye mu kwiyongera k'ubushyuhe bukabije ku mugabane w'Uburayi.
Naha dusoreje amakuru yacu kuri uyu munsi, reka nshimire ekipe ngari y'amakuru twafatanyije kugira ngo aya makuru abagereho, n'amakuru yarawewe na Sam Kabera mwagezwagaho nanjye Blandine Wikunda.